Good morning. Ngasigi message haipetang yeng minarase ko haidi card se dum lokthok pa dumai nung tigi lokthok pa daina haidi 1 2 3 se lokthoe ko haidi 1 khan ba mi ngai 2 khan ba mi ngai natraga 3 khan ba mi ngai gi haidi message hai tare ko noina khan ga doriba card tu gi matung ina ko adu si se loira matung da tips manga khatang pi ko haidi akoi imung da ke haidi lanjang na ba adagi sum pallaga leiba thaba kari kra do hadi adum bodo phana bagi damakta hai tare ko ado sida aham bagi card yeng minara se ko khoi first number 1 card no need to worry ena la ko hadi no need to worry haira gadi atra haningai ju ko shule tre ko hadi ke shu nang na yam ka hena khanjan gano teno tawra non haibane ba sida hadi nang na nusha thiri do hai tare ko nusha thiba natraga nang na keno ma pot ma khallaga hadi wari do wa gano ko number 2 ko number 2 it's a forgiveness and ha ko na pi kro na hai sai kan da ko hadi mi do nang onda kai gumba lani ba khot ki ba mi gumba le raga su ko hadi adum khan bi os maina wa khan dai tar ko hadi ma ga wari chana ning draga su leina hadi aina nang bu ngak pi re na adumai taraga keno to bi gi ba hai tar ko khan bi ba hai tar ko wa khan da number 2 gi sina aduga number 3 ko number 3 say the situation will improve in hai ko nang na hojik lady ba situations nangi life ta kai da lei ba mayam do haidi phagalakani in hai ko sida sisina just nutigi message hai tare ko aduga haidi imung da haidi na sai do haidi prosperity abundance hai tare ko haidi imung da apha nungai lanthum changak na bagi haidi akoina sum kai tawba ya ge hai tips mari manga khatang ai ngasi share to ge ko tip mari manga se haidi numai jing numita tawga da ba ani ma yawe ko adagi keno akogi thangju numita leba popo numita tawgadaba kharam su yaw ko do nomajing numit sina kwai kaino hai matam na nungda oram ko akoina nungda am duk katpa matam da thongjin da akoina aigi main door do hai tare ko main door du da haidi mai ama katpiyo haidi akoina duk katpa matam da duk amaga candle gumba ma dai taro ko candle oiro haidi maira ama katpiyo hai tare ko haidi main door da nungda oiram ko nomajing numit sida ko aduga amana nomajing numit sida haidi kamai tawgada ke haraga di haidi business ta yamna hojik se loss lai na traga haidi aigi thabak se yadre na khalaga di ko sumjit hai tare ko sumjit ahum katang leibiro ko ahanba aduga akoigi keno leina ko haidi mandir gumba kai gumba leina ko mandir haraga di ko bijo gobindo oiro na traga manipur da leiba haraga di mahabli oiro mandir da chatlaga sise thambira motumina kemta haida bida ko ado sisina haidi nawanda nga sagi ayeda pan leiba mayam do haidi chatkhiba oigani ko adum moina haidi moina loksanjaraga dum moina kenogi akoigi laisangi kaigi moi dum season jaliba ahan ba dum packet yomaga dum thoina ko ado ahum katang leiraga mandida thambira mo sisima ko aduga thangje numit sida yaringe haidi jiba panba amugo machu hai tare ko amugo machu hairaga di akoina san amubo oiro natraga hui amubo oiro natraga akoigi kwak kumba su muina ko haidi moida machinjak thau ko sisina haidi si se haidi taramathoi khatang tobiyo haidi saturday taramathoi khatang tobiyo ani hum da dum ko ani hum tobada haidi nawonda change dum lakani ba yengo ba haidi amuk ani rak to matam da ko haidi aingonda na hangai leramba phibam duga haidi phagalak yam hengane kum haidi taramathoi khatang sisimaga tobi ba hai tare ko aduga amana kamai tawgada ge haidi khongnang pambi khangina ko khongnang pambi mana se ko mana asang base laure na ko haidi mana asang bo hek pani khangde keno taraga haidi khunang pabi halamba phangba oiraga na phangdraga na dum keno koi makha da taba du su dum hai tare ko mapa katang anan ba jaga amde lokhat piraga aduda red machugi pen natraga sketch pen na ko haidi nangi wish to iraga kamai tawgada ge ha matam da leba popo numita hanuman mandir gumba hai tare ko hanuman mandir je manipur da di ama katang leibane ado hanuman mandir da nungda oram pung 3 dagina pung taruk makhai sai pawse ko haidi sida haidi katpiyo sigi mana se ko nangna iraga hai tare ko haidi keno na ing se red machu ne iga jamni ko red machu ne iraga nangna pami wish to haidi iraga keno sida katpi ba hai tare ko sima leire ado akoi tiki do khangi dana na hawai keno torma koina duk tha matam da haidi mekruka tiki ga tobodo mekruka tiki ga duk tha matam da ayuk ta duk tha matam da ko haidi hojik sijina ba gumba leiraga ti ko haidi tiki ga mekruka shin leiraga di tiki do mai thara matung da ngasai long ani katang hapo ko nangna duk thaga do somna duk thaga do long do ani katang hapaga adu ga pulap thabi ba hai tare ko adu do na nangonda amuk hena haidi lanthum changak pa oigani ko adu sigi tip manga khatang se
ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯈꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯉꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯃ ꯇꯧꯒꯦꯔꯥ ꯑꯅꯤ ꯇꯧꯒꯦꯔꯥꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯗꯤꯡꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯞ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯈꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯗꯣ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯌꯦꯡꯗꯪ ꯌꯦꯡꯒꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯦꯡꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂ ꯇꯧꯗꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯧꯋꯦꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯁꯦꯌꯔꯁꯨ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯪꯅꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ